Ñukanchik puntamanta yashpaka ñukanchik abuelaka nin karka maymanta pampana juntuta allashpa shina tullpa sikipi pampana ama wawakuna alkushna purichun nin karka. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichik. Bienvenidos, bienvenidas al programa La Tulpa. Hoy estaremos hablando con la señora Teresa Bautista, quien es miembro de la Asociación de Parteras Pakarichik Warmikuna, asociación que funciona dentro de aquí del cantón Otavalo y atiende más que todo en lo que es en la medicina ancestral. Está ubicado en la calle Morales y Guayaquil. Para más referencia, al frente de la piscina Neptuno. Entonces hoy vamos a conversar sobre lo que es la atención en el parto tradicional, en parto quichua, ¿no? Mamá, imanasta kapan ya lisamos kakap. Alchishita charipe tito alilla kapane kayman invitamushkamanta hasta kapaginini. Pimandata yachahuparkanki kashna uknatak. Ñuka yachahuparkani ñuka abuelita pastera karka punta. Chay abuelitata katishpa purimanta yachahushpa kidapashkani. Y kikinga wawa manda chukati pan karen hasta karen. Ñukaka uchilamanta payta katishka yakukunata kunuchishpa chapakarkani wawa ña llushikpika ña armachichun ñuka abuelita armachikarka chayta hasta rikurashpa kakpimi ña yachahuparkani. Primero kikinba ña wachishka wawaka mashna watakutas charipanrianki kikinka. Ñuka atendishkani nachunini 12 años hasta yariani chaymanta mari kaykama cuenta normalchi chaymi ña kawsakupara abuelomi payka. Ishkuna horas uka kikinga mashna watakuta charipanki. 66 rikpan. Miren nomás todo el tamaño de experiencia que tiene, ¿no? Y su primer parto a los 12 años ya ayudó, ya asistió para dar la luz a un nuevo ser vivo, traerlo a este mundo. Y chayupika imasta kiking upsintiri parkangi, de pronto asa manja gupstiarka, koshijo y pastiarka, imasta utakar parka chayupika. Mancharini nanda tiaparka imapish tukunga yashpa wawa. Chayka ñukaka hasta musparishpa armachishpa ña hindukukunawan pilluchishpa mamaman ukllachishpa karpika ña mamaka ullashpa ña mamaka puñurka. Chay ñukanchik wawa mama autokuy ña llushimurka chaykutapish pamparkani ñukallata chay pi aydapish illarkama chayras. Paypa kusapish karuman rishka chay tiempoka chay valli ninchik chayman trabajashpa purikarka. Chayka ñuka willan paypa primero wawapash uchilaku karka. Ñuka willama atenderkani. Chay nachu yanaparkan aytapanki niparkanki chay uka ñakti mashna watakuta chariparka chay nachu ña wachishka wawakuta mamaka. Mama mashna watata charirka chaymaka natapushkanika ñukapaka puntama karyanka payka ishkay wawayumak karka ñuka chayka 12 años llamari karka. Chayma tapuparkani de pronto que 15 años y chayshuk wachachikuka. Payka ñamari chayraskunaka ña 17, 18 años llama karyanka kayka musalla karka. Ishkay wawa. Ña shinama karka. Mayjan comunidad manta kapan kikin. Ñuka kani comunidad de Eugenio Espejo de Cajas. Chay comunidad pinachu nipan kikinllata nachu wow mana kikinba abuelitata katispa yachakupashkan. Shuk pasterawkunapi chashllata kikinba abuelita ushna tianra chukaryan o ñapi chay uraskunallata ashakuta bajarishpa karyan ña shuk ishkay urma tiankari. Chay uraska tiankarka hila abuelitakunaka ñukapa tayta lado tiakunaka ishkay pura. Paypa mama mamapish ñukapa abuelita pachapash pastera. Chay llaktakupika ñuka recibe 15 pastera tiarka. Chaykupilla ñuka chay vecinokunapish pastera tiarka. Wasi kashkapi chay uraskunaka unguchikarka hospitalkunata imakana riksishpa
wakinpika ñana pacha wasipi kagripika kikinmas hospitalman kachapanja chukariangu imasta kaparin chaykupika. Ña hospitalman yaykushkamanta pachami ña chay hospitalmanka ñukapish chayashpa ña chaypi yaykushpa aydashpa ña riksishpama kachamun puntaka nakachami karkanchika nishukta. Wasipi unguta karkaka pipash na imapash pasakarkaka. Wawa ukuyman alliku viñachu ima hambiukunatata kachapankarianki upiapachun o imaguamus hakurichun nishpa ima. Embarazada kak. Ari. Ashtawan kachashkani china aproximadado shina morocho shina saragua timpushka apikukuna ima shinakunata mikuchunka kachashkani shina unkushkapipish shinallatak kachashkani ama fideoskunataka mikukunki chay fideoskuna imaka débil tukunkimi nishpa shinakunata. Y de pronto aycha hawakupinaka? Aycha hawakupika shinalla maychawan wakinpi charishpaka shina kanchik comunakunapika llamaychakuta ashtawan siempre shina mikukashka llamaychaku de repente wagra aychaku ima shina pollo aychakukuna ima mikuchika mikuchinlla kashka chay. Pero ashtawanka llamaychakuta? Llamaychakuta ashtawan sano aychakuka nishpa chaykunata mikuchikashka puntamanta shina kay zanahoria nachu tiyan papa zanahoria chaykunata ashtawan mikuchikashka chaykunaka purgantikunami nishpa chaykunata kunakama chaykunataka alwish tipani. Yakukunata ñukaka puntamanta na yapa kuno yakukunataka upiachik kachashkani porque siempre fresco yakukuta upiananipi ñuka abuelita shina yakukunataka karka chay shina chukllu akchakukuna shina asha lina sakukunawan shina caballo chupaninchik chay jiwakunawan shina chay fresco jiwakunata upiachikarkani solo frescokutash shina chirimanta ima kanka nikuka shina armachitas imaski kay kunuy jiwakunawan armari nishpa nishkanchik. Justo ña shuk wawa wayman ña wachana kakpika chay viksaymun warmikunaka imashta yachapan ña justo ña kay punlla wayman o kay semana waymaka ñami kagripan nishpa. Ña nanaytama charin nanayta charishpama ña. Ima nanayukunata charin? Según kanchik según warmikuna wakinka viksakutash nanachin wakinka washa siki tullukuta nanachishpa atin chayka ña yalchishpa atin según chay ña ñuka rikuypika ña ñuka ña takarikpika ña faltanapika faltan nini ñalla kana kakpika ñalla kagrin nini shina chaypika ña ñukaka purichini ejerciciota rachini shina chaykunata ña yakukuna ima karani ña ejerciciokunata rachishpaka ña atichinilla chaypi ña unkun. Wakinpika o bueno no sé o pandata chuyajuni chaki punkaykukunatapish rikupan. Tiyanmi chaypash kunankuna shuk warmikuta shina rikujuni chakikunata ninan punkishka shina tantakushna punkishka purijunkunami pero faltanra. Wasikupika ima también pan wasikupi wachachinkapa ayllu ladokupillata nachu como chaykupi kankapa ima también pan. Ñuka mamita abuela yachachishkamantaka chay shuk sukus ninchik canasta nachu rukuyashka canastakuta chaykuta charkarka chaywan fitina chaywan fitishpaka nimanta na infunan nishpa parlankarka payka kunanpika infectanka nishpa ninchik chaypika kay tuturakuta rupachishpa polvoshpa churashpaka sano ñapish sanoyankarka pupuka cordon umbilical nishkakunata ña amarraba con hilito. Amarraba con hilo yanka puchawan o ima puchawan? Chillo puchata siempre chaytaka charkarka. Imate chay chillo pucha? Algodón puchakarkaka. Yura pucha algodón chaymanta ña fichachini ña churachini ña kayapam ña armachinkapak rini ña mamakuta asegurani mamakuta limpiachini chaypi kay jiwakunata ñukaka ocupani kay jiwakunataka ña yanushkalla ña kunukllakuta charini chaywan. Kaykupika justo jiwakuta rimakupanki ima jiwakutata charipanchik patarika. Kaykumi malva blanca. Malva blanca nishkaka kaykumi alelvia blanca chaykunata manzanillawan chapachishpa yanushkakuta kunukshakuta ña charirishpami ña chay asiyukutaka rani mamataka chayka ña unkushkapi ña wachushka kipapi chayka ña mamaka ña kayapaka jarilla pakarinllami
Y wakimi chesta ongo y pachagupi justo ña wachagupi wakimi sinji nanaykuna samon nilpichayukuna de pronto shu yaku natayman piscarapani. Ari karani mishki yakukuta karani ñuka siempre o kastuchintami wakinkukunaka nabalinlla wakinkukunaka como dismayangapish atinlla chayka energía faltakpi shina ña mishkikuta kastuchini hariyashpa ña atimunlla ña wawaka mishki yakukuta karani shina asha chay millukuwan yanushka. Millukuwan suwams siempre milluku chalika. Milluku ali kapan ñukapika chaykuta papashkani chay chukllu akchakuwan shina chapushpa yanushka listo charini. Listo chari. Chaykuta upiachini shina jarro arimantayman. Y kikinka chashna yuyaykutaka imashta yapanki alichu nalichu ashtawanka wasipichu ashtawan ali kapan unkuchinapa wawakunata o imashta rikupanki. Kunanka ñukapi kishkantiladopi ali rikuni ñukapika ña atendishpa ña yachakushkamantaka ñukaka de pronto wasipika imapish tukuypapish yashpaka kachanilla o kumpashpapish rinilla kumpa waynikpika rinilla kumpashpa chayka na kumpa waynikpika ripaylla nishpa kachanilla pero nallata risha kaypi aydawaylla nikpika wasipi aydani paykunapa propio wasipi aydani. Y chay bueno uyapashkani uymashters na ali utayaripani chay wawa mamata o placentago nipanchik chaykutaka wakinkunaka kanllama shitan o deno wakimi wachachiurashka TULLPA ladopi pamban imashpata chaykukunataka shinaka. Ñukanchik puntamanta yashpaka ñukanchik abuelaka ninkarka maymanta pampana funduta allashpa shina TULLPA sikipi pampana ama wawakuna alkushna purichun ninkarka hospitalkunaman rishpaka maypi shitanchari maypi yakupi kacharinchari chaymi wawakunaka shina alkushna purin ninkarka chay nimi tiyarka puntaka ñuka abuelakunaka shina parlakarka maymanta pampachinkarka ñukapish wasipi ña unkuchishpaka maymanta pampachun kachani pampanmi kutin hospitalpi aydajushpapish hospitalpipish ñukaka fundashpa wasiman apashpa pampaychik nishpa kachikarkani hospitalpipash. Wakinka para que llevar nishpa na apakarka wakinka mishu partikukunara shina explicakpi imapata ali nikpika kushikushpa apankarka wakin runa gentera para que llevar nishpa imani. Mamawan kaykupi shuk tapuyukunata ñakti lishpa kagripanchik por acá dice después del parto le realiza el fajado y por qué. Chaykutapish shinanchikmi wakin munaka munan wakinka na munanchu ñukapi chay experienciata ninanta hapishkani shina imapish na kanchu alitukunchilla nishkaka shinalla alitukun hipaman ña kutin ñukanchik wawa mamakunapika infección nini ñukapish chay infeccionkunata hapishpaka imapish ñukanchik wawa mamaku débil tukushpaka urayman katinlla kashka tawkata shina tarini chaymi watachinapachami segura ñukanchik rabarillakuna segurashpa kachun nishpami ñukaka ashtawan ña watachinkapaka nini. Ña chashna wachashka wawa hipawaka masha tiempo utata samana y watarishpa kana. Kunamika no sirinakunka puntami killakuta maymanta paktachikarkanchik Y watashkakuna ñukaka kinsa punchakuta shuyashpami ña watachikallarikkashkani wakinkukunaka shuk chusku viajiku wakinkukunaka kinsa viajikutalla watarin kay San Rafael llaktakunamanka killata watarin chaypishi killata pacha watarin punchakuta yalishpa punchaku yalishpa shina watachini chaypishi cuidarin chay mamakukunaka ñuka llaktamanka ñana cuidarinka. Por último mamaku como imashta nipash como show yuyaykuta sakipayo mensaje nipanchik nacho kashna ñukanchipa como conocimiento tradicional ka ama chingarichun shukunapas yachakushpa katichun shuk mensajekuta karpay. Chita ñuka partimantaka nipani shina musakuychakuna yachakushpa aydashpa katishpa chari alikapanman ama chingarichun kay ñukanchik pastikutaka siempre llatawan ministirin yani porque
doctorskunapika shukmi na ñukanchik na atendinchik wasipika cuidadoswan jatachishkagu na llullullakuta sirichishpaka na unkuchinchik killparishkagu shina unkuchipanchik chaytami musakuychakukuna yachakushpa katishpachari alikapanman ñani. Y kaykunapish comunidadpi aydachun porque kay pandemia yarisqakunapish chashna mamawakuna aydarkanachu. Ñukanchik tawkata aydarkanchik ñuka pandemiapika wasi kashkapi unkuchijurkani. Esta sabiduría ancestral tanto de parteras, mamayachas, curanderas se dice, o personas que saben desde la medicina ancestral con plantitas también, ayudaron mucho dentro de las comunidades y eso fue algo que lo reconoció el Estado y los ministerios de salud también. Bueno, con estas palabras me despido, no se olviden amigas, amigos, esto es La Tulpa, ya saben, por acá estaremos dejando la recomendación de algunos videos, dejen sus comentarios, no olviden suscribirse al canal de APAC TV o al canal de YouTube APAC Otavalo. Conmigo, hasta la próxima, esto es La Tulpa. Yo Paychanchi Mashiukunta. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Teresa, uyayaisha, machamuti, uyayaisha, 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 chikisisa, uyayaisha, mishkisa, uyayaisha, intiyaya, tuncha, bajo un mismo sol.